Država gejzirjev bi morala biti opomin svetu. Neodgovorno ravnanje bančnikov in politikov z roko v roki jo je pripeljalo do bankrota. Preslepili so celo bonitetne agencije. In February 2007, the rating agency decided to upgrade the banks to the highest possible rate, AAA. Posamezniki so si v nekaj letih na račun bank zgradili milijardne finančne imperije. They were kind of the new type of Vikings who had discovered a secret rule, secret model of doing business. It went so far as the government here traveling with the bankers as a PR show. Leta 2008 je sledila kruta resničnost. 3 največje banke v državi niso zmogle več. Mnogi izmed 300,000 Islandcev so izgubili prihranke in službe. People felt discouraged. We had a high unemployment, high inflation. Nekdo je moral odgovarjati. Na posebnem sodišču je na zatožno klop sedel politik, nekdanji premier Geert Harde. We have to remember who are the one who are responsible for setting the rules and following them up. Spoznali so ga za krivega v eni točki obtožnice. I think it was a little bit important for the nation to get see cases go to trial and see and hopefully we still believe in the court system. Danes na sodišču tečejo procesi naprej zaradi domnevno kriminalnih dejanj. CEOs of the biggest bank, Kaupthing, they are now, that is a big case now. V ozki mreži posameznikov, ki je povzročila bančni kolaps, naj bi bilo vpletenih med 15 in 30 ljudi. S političnim in finančnim vplivom naj bi onesnažili celo zakonodajo. They had been very generous in terms of funding or giving contributions to political parties. We don't want to pay for a system that isn't working. Vlada se je zato odločila za drastične korake. Del bremena so nosili davkoplačevalci, del privatni kapital. S tem je Islandijo rešila popolnega propada, od takrat je nadzor v bankah zelo oster. Ta mala otoška država na severu Evrope si je danes že skorajda opomogla.